A što se tiče tih nekih vaših iskustava u gorskoj službi, ja možda što bi rekao, jesu li Kornati bili možda nešto najekstremnije po vašem iskustvu? Pa bili su najbolnije iskustvo, zato što u tom trenutku sam zapravo tada sam ja imao jednu osobnu tragediju 3 mjeseca prije u kojoj je sin moj poginuo. Tako da sam bio vrlo ranjiv i onda smo nas trojica zajedno sa posadom helikoptera otišli tamo u na tu pomoć, na Kornate, ali nismo mi znali u početku, u startu o čemu je riječ. Samo smo imali dojavu da su neki vatrogasci, ne znam, u nekom vatrenom okruženju i da mi idemo pomoći i da ih evakuiramo, ajmo reći. Niti nismo znali ni poziciju, ali onda kad smo naravno tamo došli, nadletjeli, SMS porukama smo nekako se koordinirali gdje bi to moglo biti i kad smo došli iznad, to je bilo strašno. Pogledati odozgo iz helikoptera, toliko ljudi, ne znam, sa 12 ljudi, ne možeš ih vidjeti sve, jedni leže u neprirodnim položajima, neki se miču i tako dalje, vidiš da je to gorilo, da je strašno. Jel? I ja sam se spustio drugi, nisam se ni trebao spuštati dole, kao spustit ćemo jednoga pa ćemo pripremiti za podizanje što treba odozdo. Ali kad sam vidio o čemu je riječ, sam se spustio ja dole i to mogu reći da je možda najbeznadniji trenutak u mom životu. Dole si, nema nikakve komunikacije, helikopter je otišao, nemamo vezu ni s helikopterom, nema GSM signala, nema ničega. Ti ljudi jadni, računajući ovog preživjelog, su stenju, boli ih, opečeni su, treba ih podignuti i tako dalje, baš jedna, ali najradije bi onda propao u zemlju, ali ja sam, mislim, ti si jedina sad tu nekako ispostava čovječanstva koja tu može nešto napraviti. I on se napravio što sam mogao, mislim, pripremio sam i evakuirali smo ove ostale i onda naravno je nastala ta teorija o tome ko šta, kako, ko je kriv, koga treba objesiti, kazniti i tako dalje, o čemu ne bi, jer teško je iti promislit da se nekom od vaših nešto to dogodi. Ja sam to iskustvo donekle imao i zato mu je bilo teško. Ali opet osuđivati sada nekoga unaprijed bez vidnih, bez nekih valjanih dokaza mi se čini još veća pogreška i još veći krimen ako hoćete. Zato nemam baš, kako bih rekao, nemam u sebi niti malo primisli da je to htio neko uraditi ili da je možda imao namjeru zavjere ili da je možda zavjera nastala jer nismo mi sposobni napraviti tako kompliciranu zavjeru. Bilo je naravno grešaka tu, primjerice najveća greška je bila što je poslata ona jedinica vojna iz Delnica specijalna koja bi to čuvala, ali opet iz dobre namjere je ona poslata da osigura područje. Ali je to onda kasnije otvorilo spekulacije da je možda vojska htjela nešto zataškat, jel? Ali opet kažem, to je sve bilo ad hoc jer taj vatrogasni sustav se nekako bio jedan stožer između vatrogasaca i vojske, jer vojska je davala helikoptere i onda je neko od ovih vojnih zapovjednika pozvao i tu postrojbu iz Delnica da osigurava, opet kažem, iz dobre namjere taj teren, niti su oni mogli šta pokvariti ni popraviti, jel? Ali opet recimo radi javnosti bi bilo bolje po meni, po mnogima, da je došla civilna postrojba policije.